babelolongile uNkulunkulu mnikati wenhlakanipho nemasu lamahle nelwati lolwanele. Nazi isikhathi uNkulunkulu sokuthi levi lakho linyenyedwe lingene lithole indawo ngekhathi etimbilweni tethu. Sicela ukuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke usisebente ngalo wente lokufunwa nalokuthandwa nguwe kuze kuba lidunyiswe libhajadwe lona lonto lakho ligama Kristu manje naphakade. Amen. Lapha ke bangcwele sesifundile siqale ngefunda incwadi yeMahubo sahluko 107 verses 1 to 22. Sabuye safunda incwadi ya Leviticus chapter 16 verse 20 to 34. Saze sagcina ngeGospel of John chapter 8, the Gospel of Luke chapter 8 verses 1 to 15. Kodwa ke thina sitawubuye siqaphune lapha kulesifundo sekuqala sa Leviticus. The release of the scapegoat. Kukhululwa kwalembodi le yayithathwa ilahlekiswe idzingiswe. Sitawuva ukuthi yayikhululwa kanjani. Lapha kweqala sibona ukuthi itawulethwa lembodi. Ilethwa ngoba umpristi sowuhlobile sowudilile netono takhe netono temndeni wakhe sowudilile netono etendzawo wayihlobisa indzawo lengcwele lokusho ukuthi umpristi nale ndawo lengcwele seyinto yinye ngalamanye amagama. Ibese iyalethwa ke lembodi lena le itawudzingiswa ilethwe lapha kumpriest. Ilethelwa lembodi kumpriest, ilethelwa ukuthi umpriest atobeka tandla takhe etikwale mbodi endlulisele khona tonke tono ta Israel lekatentile. Beka ke tandla takhe njengempriest etikwale mbodi njengoba beka ngumpriest lomkhulu. Avume tonke tiphambuko tebantwana bakaIsrael. Lokuvuma kwaletono kwakuyinto lemqoka kakhulu ngoba kwakwenteka ngalelilanga leli lebuyisana, the day of atonement. Itolo ngisho ngathi at one ment. So lalenteka kanye ngekwelusiko. Lelanga leli bekulilanga lakhona kufuna ukuthi umuntu lona loyo ativume tono takhe. Kodwa nake lokuthi vuma kwakhe kwakuya ngokuthi setivunywa as one man. Kude bekathi hayi mina ngoneka kancane mina njani, kodwa le tono was a communal sin. And kuvunywa kwale tono kwakwentiwa as a community. Uma sekuphelelisiweke noma sekufika emaphethelweni lo msebenzi lona wekuvunywa kwetono, lento yayisa triple yabona triple or triple bomake lapha napenta lokuhleceka lokho fake lokho. So lana letono ngingathi tatehlukene kathathu. Kwakunetiphambuko naleti bitwa ukuthi bubi
neletono ke asengitokwesho kahle lapha kulo verse 21 if I'm not mistaken. Uthi abeke tandla takhe ethi kwalokho ethi kwenhloko yayo athi vume tonke tiphambuko tesive saka-Israyeli nabo bonke bubi babo netono tabo tiphambuko bubi babo netono tabo kwakuvunywa konke abeke lapha ethi kwalenhloko. Kunemkhuleko ke lekuthiwa lo mpristi beka ulandzela asabeke letandla takhe lapha ethi kwalenhloko yalembuti. Athi lo mpristi uNkulunkulu bantu bakho bendlu ka-Israyeli bende emaphutha baphambuka beqa umthetho wakho bendatono phambi kwakho. Nkulunkulu thethelela ngiyakhuleka tiphambuko teqo kanye netono tebantu bakho indlu yaka-Israyeli. Itimbanza kanye nekweqa kanye nangekona phambi kwakho njengoba naMose inceku yakho yayibhalile. Sebayathatha ke lapha uLeviticus chapter 16 verse 30 uthi you shall for on this day shall atonement be made for you to cleanse you from all your sins shall ye be clean before the Lord. So that is now Exodus Leviticus 16:30. Utabe siyayikhulula ke lembuti seyihamba iya ehlane. Lokhu kwakuyinto beyikubeka konke kube sebaleni kuqaqe ngaleli langa leli lekubuyisana ngaphansi kwesivumelwano lesidala. Ngaphambi kokuba Jesu ete awuqede lo msebenzi wonke esiphambanweni. Sono kwakulukhuni ukuthi ungathi usinqobile, ungathi usebentile, ngoba sasingasuki siphele sithi nya. Lo ukuthi kunalembuti leseyithwele letono, ithwele letono ta Israyeli. Usho ukuthi ngalamanye amagama itethwele nje tiyaphila somewhere ngoba lembuti iyaphila lapho ikhona khona. Ibuhlungu le nto leyo. Charles lapha ukhuluma lenye indaba yaRabbi Yakim. Uyibeka lenzaba lena iba ngathi babhlungwana. Uthi Yakin lembuti yayanjiswa emamayela langaba ngu10 kusuka la eJerusalem iyiswa le khashane enzaweni yokudzingiswa. Kwathi ke nakhanjwako naqedwa limayela aphumule lona lohambisa lembuti nalembuti aphumule nayo. Phinde futhi kanjalo kuqhutshekwe kuze kuyawufika la khona sekaqedela omamayela lebekwahamba. Bethi ke nasekufike lapho aqedela mamayela khona
abese uyahlala uyayibuka lembuti yahamba lembuti losho nangabe lala phansi utohlala naye akasayilandzeli langabe yentani yahamba lembuti ize inyamalale emehlweni akhe kwayeke bese kuthiwa ke awu sono sa Israyeli sesihambile langa lekuyisana selentekile selifike emaphethelweni. Uyabona ke kunalesithombe salembuti nayisuka ihamba ize ibe incane sigcino inyamalala ingasabonakala kugcine kungasavuwa lokuzwa ukuthi ishone ngakuphi lembuti kodwa lokusalako ihambile. Excuse me. Lokhu ke kusiprofeto nje kahle ukuthi khona lokudabo uthi susatona demuntu tihambe tingaphindi tibonwe kube khona kukhululeka nekuxolela lokungikosibili kwaphakade endi uNkulunkulu akhohlwe ngeteko netiphambuko nangetono tebantu bakhe. Kwakungumfanekiso kodwa sitawubona nje ukuthi kwakungumfanekiso khona sitakubona masinyane lesitawufikela kuko. Lembuti ke nakwentiwa kukhulunywa kwayo kwakuye kube nendwanganyana lebovana leboshwa la kulembuti. Lembuti nase ihamba lela itabihamba khona lokwakumqoka kakhulu ukuthi lenzambo igcine iguquka ibe mhlophe njengeliqhwa. Lokho ke kwakuye bese kuletha bindi githi kwekuthi tono tethu tithethelelwe athi siyuphinde tikhunjulwe ngoba inzambo ibe mhlophe. Akusiko nje kuphela lokuthi lembuti inyamalale kwakusekuthenini igcine lenzambo lebe boshwe la kulembuti seyimhlophe. Lokho ukuthi lo bekahambisa lembuti bekafuna ukuthi a-observe yonke into ngalembuti ukuthi inzambo iyaba mhlophe noma cha ngoba naye ubhalwe kanye nabo la kule tono tabo labantu uqambe manga kwakungeke kumsite ngalutho. Bekathi nakabuya ngathi ngibone emehlo onke amlinzele ukuthi ubuya natiphi tindzaba sikulinzele. Lapha ke siyabona ukuthi lembuti itshengisa kweqala ukuthi sono noma kubuyisana kwakwentiwa kanjani kutholakala kanjani. Ngiyabonakala ke ukuthi liqiniso kungoba lembuti lengenasono lengenasiqi kwakwenduliselwa kuyo tono tebantu ingenasono yona. Then that is how sin was dealt with. Ngalokufana nako lembuti lena yayithwala ke tono tebantu ingaphinzi ibuye ihambe noma iyohlwatilwane noma iyokufa noma iyobanjani seyihambile ihambele tono tebantu yona imsulwa kodwa ingqoliswe tono tebantu. Bantu ingathi abayifuna abayithandi ngalendlela leyase ingole ngayo kanti ayikangoli ngetono tayo kodwa ingolwe ngetono tabo bantu. Siyabona ukuthi sono was put away sasibekwa lapha ya kodwa na kwakungapheleli lokho
ukuthi sono sesibekwe lapha ya kunembuto uthi kulelanga leli nani nesiqiniseko sinse ukuthi uNkulunkulu vele uwemukele lo mhlatshelo wenu ngeke tinto diphinde kumbe tibe njani kwakuba nembuto ukuthi kahle kahle vele kwenteke kahle yini uphinde ube nembuto lothi singenta njani uma ngabe kungake kwenteke ukuthi umuntu ahlangane nalesilwane lehlathini lesesilahlile netono abuye nato lelo takutaku lo lesesizine sezidile ngalo zalahla le singenta njani singenta njani uma ngabe lembuti ingabonakala seyibuye lapha phakathi kwethu noma bebadila nentono dabo ngaleyo ndlela kodwa kwakubashiya bane big concern ukuthi hey sihambile lesilwane asathi noma sitawubuya na. We are not so sure, but sihambile so kwabashiya lokho bangabi bantu labahlala bakhululekile noma bajabulile. Ebona ke njalo bese ngishilo nayihamba lembuti ihamba nalenzama kwakuba khona kujabula imhlophe yahamba naye isithela nalendwangu ndlamu mhlophe kubuye kube nekujabula so langa lekuyisana lalibali hlangano ngiyabonakala ukuthi etikhatsini letithitene letinto leti emajuda abesasama ukuthi guquguqula ngokuthi lembuti igcine seyibulawa ingasayekwa le ngoba abantu noma itawubuya noma umuntu utosha utodibana nayo noma itawuntambi itawugcina iguqukile yababovu ingqondo nje sivele siyithathe siyise lapha entabeni njengoba le-Azazeli yayisho ukuthi imbuti ekuthola tono iye lapha entabeni ifike ibulawe inqanyulwe kuphela kwayo ngaleso sikhathi nentambo yayo lemhlophe usale khona lapho kuthiwe cha sesitedile angeke isabuya kodwa kwenteka ukuthi lentsambo yalembuti yababovu yangaguquka lokuthi bemhlophe lo mnyaka wonke ngoba the day of atonement yayenteka kanye ngeminyaka lokho the whole 365 or 64 days was just a turmoil beba mnyaka usizi nezinyembezi sitawukhumbula ukuthi lapha Jesu nakavukako ekufeni letati ngubo lamba nate mathuneni bekashayiwe avova tingadi kunjeya kodwa nakavuka ekufeni Jesu wavuka sekambethe tingubo letati stainless letati siqi tati mhlophe bambona Jesu embethe tingubo letimhlophe siyabona ukuthi Jesu esiphambanweni wadila nesono once and for all futhi thina Jesu wethu sibheke ukuthi abuye asikabheke ukuthi njengoba wathola tono tethu wafela tono tethu wavuka kulabafile sifuna simbe ukuthi abuye Jesu akasindwa tono tethu athi samdo wadila nato once and for all
lana ke kuthiwa ngaphansi kweminyaka lengamashumi emveni kwekuhamba kwaJesu emhlabeni kwathi nakuthiwa ngiyabona kulelo langa lokuthi Jesu wafa ngalelanga leli eminyakeni lethite ledlulile kwase kwenteka timanga letimanga letendeka ngalelo langa lelo noma ngaleso sikhathi leso kwaba ngiletimanga tekwekuthi indwangu lebese Jerusalem etempelini iguquke ibebofu before the destruction of the temple kwasho ukuthi ingoti iyeta ke manje kunaleti yetinto lesithetha kancane kanti letinto dine meaning uthi Jesu nalilanga liphuma nibone lifu elikanjani nibone needs so kunetinto letivelako temvelo letikhulumako letinye tibe semitimbeni yethu nato tiyakhuluma sesiyabona ukuthi sekwentiwe lo mhlatshelo wafikiswa emaphethelweni umpristi kukhona lokufuna ukuthi abe siyakwenda mangabe lembuti so irelease lo amnika lo priest kufuna ukuthi ahambe abiyele emuva akhumulele timpahla letibeka tigqokile ageze umtimba wakhe nakathi igqoke ngesikhathi enda lo msebenzi lapha endaweni lengcwele khumulele timpahla abese ugqoka timpahla letikahle timpahla takhe le titayelekile uma ngabe sekaqede kwenta lo msebenzi sekashise entena lo mnikelo lesingathi umnikelo wekushiswa lapha yana sekanikele ngawo uyabuya sewugqoke timpahla takhe now nokugqoka kwale timpahla kwakusho kuphela kwemsebenzi what the day of atonement welilanga lekubuyisana ngifuna kusho ke lokho ukuthi Jesu nakabuya asekambethe tingubo letimhlophe bekasho ukuthi it is dealt with once and for all our iniquities our transgressions even our sins were dealt with once and for all so lo mpriest lomkhulu bekathi nathi manya avele lapha lenzawo yetabernacle avele letingubo lebetimhamblisha lebetigcwele tingadi nakasebenza yedwa lapha bamba lo msebenzi endane sekatibeke eqeleni abese uvela ngetingubo letatimenta bemuhle akatimule so Jesu evukeni kwakhe wabonakala akatimula ngetingubo tebungcwele ngalelanga leli lalelanga lekubuyisana day of atonement umpriest lomkhulu bekambatha tingubo lebetikhomba kumthoba noma kwehla masifunda Leviticus chapter 16 verse 4 tithi timkhomba kumthoba kumehlisa kodwa tibethi tingubo lena naye aba spotless because of lenkonzo lesekayentile yekuthi hlambululo masifunda verse 11 of chapter 16 Leviticus masibuka verse 11 kuya 14 walo chapter 16 Leviticus siyambona bekaba yedwa uyathi buta hey bwakungenwa kanye ngeminyaka kuleyanza hey ngabe tilwane betingekho lapha ingabe bengesabeki lapha lo mnyana ngabe bekafele lapha adonsa uketano wakishwa wow uyabona kulesi isikhathi masisenta umsebenzi waNkulunkulu siwenta in a territory lena kwekuthi iyas asharisha ekuthenini this is a danger zone but because losibitile wethembekile we need to do umsebenzi wakhe mawaqeda aphuma kulendzawo uphuma uvictorious
uphuma ungumnqobi. Jesu makavuka ekufeni wavuka angumnqobi. Lapha ke sibona aspect okanye element leka khombisa ukuthi lenkonzo yagcwaliseka kuJesu. Wayenta Jesu ngalokuphelele angumesiya, inkonzo yekubuyisana yapheleliswa. Azathi umpostoli Paul, enkulunkulu ubuyisana nemhlaba ngaJesu, thina uyasithuma ukuthi asiqhubeke nalenkonzo yebuyisana. Bebentani ke bantu ngalelanga leli lalenkonzo yebuyisana. Lelanga leli lalenkonzo yebuyisana liyashayishayisana nalamanye amalanga lebekuba nema-feast, feast of the Booth, feast of the Pentecost, feast of ngoba lapho bekubese kuyadliwa kunjani. Kodwa ngalelanga la atonement bantu kwakunemehluko lokwakufanele kube khona ukuthi umphefumulo wabo ugongonyeke, uve buhlungu, bawuvise buhlungu ngenxa yetono tabo. Kwakubalanga lekuzila, phefumulo uve buhlungu, umtimba ungatholi kudla, bese kuyaphunyula. Lelanga leli lalibalanga lelizithile lisothe. Nkulunkulu ke bekafuna lo ukuthi lento lobuhlungu babuve, ukuthi uyathi kukhona into lesiyendako njengoba naNkulunkulu weva ubuhlungu nakancama unyana wakhe ukuthi ete emhlabeni atofela thina ngenxa yetono tethu. Wapita ukuthi lobuhlungu lababuvako kube buhlungu lobutawubaphoyinta okanye lobutawurepresenta their humility and their repentance. Kwamasiwa nje buhlungu kodwa na lobuhlungu lokho kwakufuna kubalethela ekuthenini batithobe, baphenduke, baqala intethelelo ngenxa yetono tabo. Kwakufanele ukuthi batende babe munye nalo mnikelo wabo. Kungako ngenyanya lento is so disgusting. Ukuthi ngithatha umnikelo wami ufaka esitsheni, ukhona lo ufaka 100 rand, uthatha lo 50 rand, noma mfaka 20 rand, yena uthatha lo ufaka nakuzane whatever, ufaka 50 rand uthatha lo 20 rand wami. Lokho akusiko. Ngoba I am one with my offering or my sacrifice. So ngigade ukuthi uhambe uye la kufanele ukuthi ufike khona lo mhlatshelo noma lo mnikelo. Lokhu ke bazalwane kwakufuna ukuthi umphefumulo waIsrael ube munye nalo mnikelo bebawenda ngaleso sikhathi. Batshengise ukuthi uyathi noma nginikele ngale manhlana yami ibukeka incane, noma nginikele ngalesilwane sami sibukeka esingasiso lesijani, kodwa mine lesilwane sithethe indzawo yami singimi, lo mnikelo ungimi ngalamanye amagama. So ke kufanele kube njalo kumzalwane uma ngabe eme phansi kwesiphambano saJesu, athi nakabuka Jesu lo ngumhlatshelo lapha esiphambanweni, atibone kunguye lo leke esiphambanweni, njengoba athi umpostoli thine sabethelwa kanye naKristu, safa kanye naKristu, tibone lapha esiphambanweni. Ubesa uyasho ukuthi the instrument of humiliation, the instrument of curse, the instrument of death, it became the instrument of my salvation. Where life was lost is where life was now regained or restored. Imphefumulo yabo kwakufanele ukuthi ibe nobumunyu, ihlushwe, kube khona nekuzila ngalelo langa, ukugcwaliseka kwale mithetho yaMose ukuthi khona langa linye lefanele ukuthi bantu baNkulunkulu
bazile ngalo bathathe sizilo ngalelo langa lelo. Kodwa ke siyabona lapha ukuthi akhona lamanye amaJuda leseloku alibuka lelalanga at the day of atonement. Kwathi noma Jesu sekafikile wafa, bona seloku bathi hayi thina sigcina lokhu sihamba ngemthetho, thina sigcina lo mthetho lona. And kulokugcina lo mthetho wabo kunethinto letingifolo abatendabo. Kweqala ngalelanga lale atonement abagezi emantakayo emtimbeni. Kwesibili abagqobisi emtimbeni wabo. Kwesithathu abafaki kathulo. Kwesine abasondelane bafati babo nabashadile noma nemadoda abo. There is no sexual intercourse. So umuntu malapha nje afuna bangcwele ngalelanga le atonement, afuna bungcwele bakhe kutenta yena abengcwele. Uyabona ke lokho lokusho ukuthi abakurigadi lokwentiwa nguJesu wakwentela bonke abantu. Bona selokhu bathi thatha ukuthi kufanele bente umhlatshelo wabo, batentele wabo umhlatshelo ngebuhlungu babo, bathi seve noma bathi sidise bona. Labanye ke balamaJuda lapha babuka yabo imihlatshelo ingengcono ingilungele hayi Kristu angumhlatshelo, kodwa bona bathi bukela bona. Kanjani ngalelanga le atonement bonke lalabathuna labatelwe kulelo khaya kuhlatshwa qhude kuhlatshwa le emaqhude bangaki bang 8 kuhlatshwa 8 bang 16 kuhlatshwa 16 labasikati kuhlatshwa lesikhukhukati bangaki kuhlatshwa lezo sikhukhukati. That's number one. They want their own sacrifice, not that of Christ. Besibili barigada charity, which is righteousness. Bafuna ukuthi bona kube kulunga kwabo lokungibona kuyisacrifice nabakhuluma ngabo, kulunga kwabo bakubeka eceleni lokwaJesu. Lesithathu consider is suffering, wekuthi thina sidaba ngumhlatshelo thina laba ngibase eMpumalanga Europe, thina singumhlatshelo thina ngekwethu. Kanjani kuthiwa ngalelanga lelale atonement laba bona labafuna bangumhlatshelo bona ngekwabo, kubuya umzanqa batotsatsabulwa 39 slashes. Abe Jesu kwendeka bathi bona akwendeke kithi, as lolo kwendeka Jesu cha sifuna thina kwendeke kithi. Besini bona bakhuluma ngemisebenzi lemihle noma ngekufunza imithetho yaMose, wekuthi nako ke lokungiko mbamba ngalelanga leli. Uyababona ukuthi kwananabo behlukahlukene laba babuke lokya their own sacrifice, laba babuke lokya laba babuke lokya, but bayakhohlwa ukuthi there is one sacrifice that was done once and for all. So ke lapha uNkulunkulu usinikedile wasinika Jesu. There is no need wekuthi bazalwane sifune kutendela thito thina, kodwa fanele ukuthi la mphefumulweni yethu sibuve buhlungu uma ngabe seqa imithetho yaNkulunkulu. Sithi singabuva lobuhlungu sibuye sitophumula kuJesu. Jesu uyindzawo yethu yekuphumula. Jesu ulisabatha lethu. Jesu uyindzawo lezithile emphefumulo yethu la sibuyisana khona naNkulunkulu. uNkulunkulu nako la kubheke kithi ukuthi ngaleli langa leli asibuye sihlale naye, noma ngalelo hour lelo asihlale na Jesu. Lapha ke siyabona ukuthi dinenge itinto letitiqako etimpilweni zabantu.
kwekuthi bantu uNkulunkulu sekawentile umsebenzi bona bafuna introducela kwabo bente tindvo ngendlela yabo. It is a Sabbath of solemn rest for you. This Sabbath of solemn rest. So lelanga leli Sabbath kude lelikudingako ngaphandle kwekuthi sibuke umsebenzi lowentiwe nguJesu noma lowentiwe nguNkulunkulu ngaJesu emhlabeni, nokuthi sibheke ukuthi kulungisiswa kwethu kuda kuphela ngaJesu, hayi ngalomunye umuntu, hayi ngemisebenzi yethu, kodwa nguJesu kuphela losilethela lo msebenzi lomuhle. Lokusho ukuthi ke konke kulunga nebuhlungu lesingathi visa bona nekuthathisha imithetho nani angeke kusente sibe munye naNkulunkulu. Thina lesingakwenda ukuthi siphumule kuphela emsebenzini lophelele weCalvary wentiwe uNkulunkulu kanye kuJesu wanelela bonke bantu. Yabona ke lokho ukuthi angiphinde ngibeke ngithi laba labenta letinto leti bangakholelwa kuJesu, bakholelwa ukuthi kuletinye izinto kuna na umthandazo nawuthandazana funa nje kusho njengoba bawuthandaza uthi our righteous Messiah has departed from us. Bathandaza, our righteous Messiah has departed from us. We are horror stricken and have none to justify us. Our iniquities and the yoke of our transgressions he carries who is wounded because of our transgressions. He bears on his shoulder the burden of our sins to find pardon for all our iniquities. By his stripes we shall be healed. O Eternal One, it is time that thou should create him anew. So imithandazo lena lebayiphinda phindako ngaleli langa leli la atonement. Charles Spurgeon uveta lenye ingcenye yethu thina maKristu lesikholwako lefuna ukuthi masikhuluma noma sikhumbula leli langa lekubuyisana Jesu lalenta kwekuthi asifele esiphambanweni, siconsider 3 cishe wetinto ngekusho kwakhe Charles Spurgeon. Uthi kwekuqala asesike sibuke lusizi lwemiphefumulo yethu, kwekuthi asitame ngaso sonke isikhathi kudehlisa nefuna kuphenduka. Lokho akube umphefumulo wethu lokho othi vela lolo sizi ukuthi uyathi angehle ungafuni ubasiqhamukele yehla phenduka weqala lokho. Uma ngabe sikhumbula umsebenzi wenziwa nguJesu usibida ukuthi asehle siphenduke. Number 2, kusikhumbuta lokho ukuthi asikalungisiswa ngekwethu, let me just put it like this. It is not about self-justification or self-righteousness. Asinge uqotho bethu okanye ngebulungisa bethu, kodwa kungenqa yemsebenzi lowenziwe nguJesu. So uma ngabe kukhona lo ngathi qabanga ungikho, bona Jesu ukuthi konke lokuhle lokubonwa kimi kungenqa yaJesu. Anginabuqotho bungabami, anginabulungisa bungabami. Kwegcina kwekuthi simbheke Kristu, simdadishe Kristu, simbone angilowehlukile kulaba priest bethu lesibabona mihla yonke le. Simbone Kristu angilowehlukile lohlezi njalo embethe ingubo letisho ukuthi your sin was dealt with once and for all.
umpristi omkhulu kufanele ukuthi ente njani ngalelilanga lelo, lelanga lebuyisana senyanga semaphethelweni. Lo mpristi omkhulu kufanele ukuthi kube nguye kuphela longena kule ndzawo lengcwelengcwele, yena yedwa angumuntu angene kule ndzawo lengcwelengcwele yaNkulunkulu abe sebukhoneni baNkulunkulu. And Jesu wangena kwaba kanye kwenela, uhleli kule ndzawo ngasekunene saNkulunkulu, mulapho Jesu ahleli khona. Lapha bebendatono babese bayema bamela umnyaka lotako, kodwa akusinjalo lapha kithi. Thine uNkulunkulu usendele umusa ngaKristu Jesu, wawenda lo msebenzi wawuphelelisa. Ngicela ukufunda le verse lapha kumaHebheru chapter 9, iqale uverse maHebheru chapter 9 ngiyoqala verse 24 impela nje ngime lapha 28. Utobona lo mpristi wethu lomkhulu lona longasi wakanye ngeminyaka kuthiwani ngayo, ngoba Kristu akangenanga enzaweni lengcwelengcwele leyentiwe ngetandla nale ngumfundiselo waleyo lengiyo sibili, kodwa wangena ezulwini sibili lapho abonakala khona asimele kuNkulunkulu. Kristu akangenanga kanyenti kuyawunikela iminyaka ngeminyaka njengoba bekwenta abapristi labakhulu labangena baphethe ingadi lengasiyo yabo. Kube Kristu akangenanga kanye bekuyawudzingeka ukuthi ahlupheke kanyenti kusukela ekusekelweni kwendalo yonke, kodwa esikhundleni salokho ubonakaliswe kwaba kanye kwenela ekugcineni kwetikhathi, kuze asuse sono ngenhlawulo lenguye qobo lwakhe. Bantu bamiselwe ukuthi bafe kanye bese kuthi emva kwaloko baye kwehlulelwa. Kanjalo-ke naKristu asatinikele kanye kwetfala tono talabanyenti, uyawubonakala ngekwesibili asangaseteli isono, kodwa asetele kuyawusindisa labo labahlala bamlindele. Yabona-ke lena isibekela kuyacaca kwekuthi Jesu akazange angena aphethe ingadi yalokunye njengalaba priest, wangena aphethe yakhe ingadi. Imbuti yayingangena ephethe yayo ingadi lutho, umpristi beyangathi bulala abezophethe yakhe ingadi lutho, konke bekuphelile ngaye. Kodwa lo Kristu lona uyinguye umpristi lomkhulu. Thina kasadingeke ukuthi sime. Uma ngabe uyona noma wona usebhasini, vuma. Noma wona uyahlala, vuma. Noma wona niyakhuluma nisemhlanganweni, vuma. Dingonile Nkosi. Akafanele umele isonto noma umele ikota noma umele noma yini lolo ungathi uyayimela, kodwa le hour nele hour ngoba hamba namhla kwangathi ungebe usavuka ngomso. Awusathi isikhathi sakho sekuhamba emhlabeni. Musa ke khamba ubhanga tinfo lethi takuhlupha kusasa. Kristu wahlala endaweni engcwele. Thina ke sesinawo lo mnyango, sesinayo le access yekungena sithe kuye, singene ngaye. Asithandaze. Babelolungile siyakubonga uNkulunkulu. Usithumelela Jesu emhlabeni. Ete awusifela, asihlenge, asahlukanisele yena. Maye Nkosi siyabonga. Busisa Nkosi ungcwelise wahlukanise udephise ngekwemsa wakho. Inhlitiyo tethuke
sente babe sikuphilele imihla ngemihla, sente babe sikukholwe sikwethembe ukuthi Nkosi utawusendela konke inkani nje nxa sihleli kuwe. Senazo lomntana zawo ngokholwa ngamela uNkulunkulu uyise nendodana namoya engcwele. Amen. May the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit remain with you. And please do me a favor, share this to others, and God will reward you. Nyathi uCarol lapha uhlala njalo akhona umntanami uMbuli. May God bless you, my child, as you are part of those who are following. Banengi bazalwane labalandzelala strong, banengi nalabende ma likes, banengi nalabasenda ma hearts. Siyababona bazalwane bami, qhubekani niwente lo msebenzi. Ngekwenta njalo niyasikhuthaza. Labanye benu ngesaba kwabita ngemabito, kodwa nje ngiyayibona nasekuthi phenqo ngingena ngale ha nema comments bazalwane ayasikhuthaza, ayasitshengisa ukuthi bazalwane bayiva lento bayilandzelela. So please bazalwane, your participation is highly valued. May God bless you all.